Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Pinayaban na ka no, Kapitan. At ka di tinapatag ni Bagayaw. Di mo piksahan di sa tada tinapatag pagsaritaan ta kagawad Philip. Anyan ti pagsaritaan ta, Kapitan? Negosyo kagawad. Pagkwartahan mo rin. Ay nawa, kaya't kulaunay nita, Kapitan. Hindi pa planok na ito, kagawad. Isungag to ka. Tay bagak noan niya tinapanunot ko pagkwartahan ta. Ibagamon, Kapitan. Magagaran ako na bumaknang. Kastagat tikat ko kan kagawad Philip. Amam, planok tagpatakder itis sugalan. Pasigurado takkel ti maalat ano bilang lang. Sa dino ngay, Kapitan? Dito yung barangay hulmat lang. Dita sangwanan. Anya? Kunak man no magagaran ka abumak ng kagawad. Uwan ang mga no datagreklamaw. No aramidon ta asugalan ti sangwanan ti barangay hall, Kapitan. Alas 8 itagsapa, aging ka italas 5 iti malam, amang lukat ti barangay hall. Numang rikipan ti barangay hall, mairwar mo tin tituldakan lamisaan. Ayunan niya. Talagaan na laing kayo may papaniti ka kastabanang, Kapitan. Wala, basta pagkwartaan ko nakngarod. Bakit? Marabyanak nga gawit. Ay nawaw, itian niya aga po, kat 8 a.m. to 5 p.m. lang mati barangay hall, Alberto. At dati asikaswan may kini kagawad, Philip. Isa ka sa pulan nga overtime kami. Anya? Hindi ka mandanagan. Agawid ak tumatila dagos numalpas kami. Siguradom lang ha? Huwin ka di. Alaam to'y meriendayo iti kagawad mo. Agyaman akbagan. Agrubatak matlangan. Na nagtulagan mi kan kagawad, amasapa kami asumra kita. Agrubuhat akong, labli ba kay? Ay nawaw, nakasapsa pala unay, Philip. Ata, at dati napatig nga aramidon, may kini, Kapitan. Langag mo may tinagsaritaan, may dirabi. Saan ka pa'y matanangan? Mga anak to, ni Jay Barangay Hall, bakit? Aguray ka man. Abay. Tulda tayo, matabinagkat mo. An-anom day taya. Buludon ni Kapitan da ito, bakit? At dati napatig apangaramatan, mi. Sigurado mga agsubli day ta, Ka di. No bilang man tamapuaw. At dati kwarta ni Kapitan nga ibayad na. So awan ti rumbang nga pagdanagam, bakit? Panagkunam ka di, Kapitan. Mabaling ka di, tikas ta set up. Panagkunak at masapul anayunan tatilamisaan kan tugaw, kagawad. Agraman tolda, tapno lumawa kumapay. Saan nga umanay timay sa alamisaan kan sangapulo at tugaw, kagawad. Di another gastos no gumatang tamanay, Kapitan. Awan ti kwartak. Saan ta gumatang? At dati na panunot ko pamuspusan, kagawad. Anya nga dita pamuspusan, Kapitan? Ado talamisan kan tugaw ti barangay hall. Isupay lang ti bulutan ta. Sana bale, tarapiin mo tamang rugi ti sugal. Isublitan to dago, sakbay nga galas 8 itagsama. Irwar mo matlang ti tolda, tamausar pay lang. Ayuna niya. Makatipid tanong kasta taramidon ta, Kapitan. Wan kaya, at ka rin matlang tinakasaritam, amayat amakisugal iti sugalanta, kagawad. Nalakalang day ta, Kapitan. Numaamuan dagiti manugal, ti maipapan iti sugalanta.
Sigurado nga doon to ti umay. Santa amalugi no bilang laang kapitan. Ipakaamong nga rod kadagiti gagayem mo, nga inton bigat tirabi, kat opisyalan amang lukat ti sugalanta kagawad. Ariglado, kapitan! Naimbaglangan, tado ti may asugador. Unarod, kapitan. Kita ma, kat adamot ang tinaurnong ta. Pagbingayan tangar ko din na. Sigamat, inton matamtaman ta sigurado amanayunan pa na ito'y. Mayat mo't gayam ti sugalan ang negosyo, kapitan. Dakkel mo't ti maurnong tanong ka. Wan mo't ngamin. Iso ti may sa makagabo, no abay akayat ko ti madan iti sugalan. Kun, santa pa'y nagbaybayad iti abang, kapitan. Libre pa'y abulburo din ta tilamisaan. Tolda, kun tugaw ti barangay hall. Naku nampay, Philip. Ay, katay kinling at laang tipuunan ta. At toy, tibingay mo, gagawad. Ay no, nagadumot din, kapitan. No maamuan di duma asugarol, ti may papan iti sugalanta. Di may mayat manen. Sigurado amanayhunan pa itibingay mo. Kaya't ko dayta, kapitan. Nalaka ang makaurnong datao no kastoya ka na yung. Pag tinulungan tangarudan nga isirek tinausar at ugaw, kalamisaan. Tapno makaawid tamaten kagawad. Kapitan, at naman gamit ti kayat ko sa lugsudan. Kanya na ita, Philip. Saan nga tang agreklamo lagi ti padak akagawat? Ikanta lang ita iti kwarta. Sigurado nga gulimag dagijay. Anda ka di tinaidulin nyo para katakwada, kapitan. Adda, itag kong tulangan inton bigat. Di ka matanagan. Saan nga agreklamo dagijay no ikanta ita iti basit abbi nga ita? Nangalaam iti adu a kwartam, sika, Philip. Ha? Ay nawaw, di kan agin didiam mo, tanakitak ti kwarta iti bulsa ti pantalon mo. Nangalaam ka dagi jay a kwarta, ah? Ha? Anday jay ka na eh. Ay ka, bingay ko ay ti negosyo mikin ni kapitan. Negosyo? Un ba kay? At dati negosyo mikin ni kapitan. Agkasusyo kami. Isu ka di ti makagapuno, apay akanayon ka marabyan? Un Hindi ka madanagan ka, di ba? Kahit tani kapitan, ti kasusok. Amangan mat no illegal daytan, ah? Ay nawaw. Awan ka di ti pa nagtalak mo kanyak. Anya kamot ti. Makadlawa ko na, Alberto. Ay na, awan ti dakas nga aramidag. Ngam kastamad din ti pasungat mo, bebang. Nene, balatom. Tapno awanin dalo sa om. Ay nauaw, nangalaam iti kwartam. Saan kay mat ang nagsweldo? Kahit mukha di, wano. Nangalaam iti kwartam kuna. Di ka madanagan, bakit? Sana nagtawad dahi tayo titakaw? At dalaang maamwak. Ito, inayin mo iti pag-shopping mo. Tapno, di mo mat ko na. Ni, nagadon. Awanin tayo sa ko. Awadong gitin. No, dati sobra. Pagpapintas mo. Tapno, ada pumintas ka iti imatang ko. Bakit? Adda ka di pa iti kwartayo dita, nanang? Ha? Adda ka di ti kwartayo dita, kunak. No planom ti umutang. Awan kwartak ita, Philip. Nukas tangarod, ikan kayo. Ay, nawaw. Ita. Sangaribo, nanang. Itad mo kit di kan bakit mo. Tay isupay nga ipalingkin na. Di bali ta makipangpanganak mo't dito'y balayaw. Nang tida kong kinlabli, nanang. Talaga apara kada kayo ti kwarta nga yaw awat ko. Gatangan nyo mo't ti ketyo ka na yun. Ay, naagyaman naklaunay, Philip. Awan tanyaman na, nanang. Ikan kayong tumanay, numalak ti bingay ko. Bingay. Bingay ko, iti negosyo mi kini kapitan, nanang. Businessman mo gaya man nila kay mo labli anak ko. Amom ka day.
Inikandak iti sa nga ribo itay agsapa. Day tangarod ti pagduado-ak nanang. Apay maet. Sabalit agparparik na kanyak nanang. Kasaritak tuman ni Kapitan, tasaludsudag kankwana no anya tinegosyo da iti asawa. Ay wala anak ko. Tapno masungbatan matlaang dagiti sa ludsud mo, no addaman. Di yu pay laang gasgastusan ti kwarta nga inted ti asawak nanang. Amun tayo pay, no sa dino tinagtaudan dagita kwarta. Ang mga no ipabayad danto ket awan may bayad tayo. Naimbaglaangan ta nakaawid kan nanang. Adan samot papanam, lable anak ko. Mapanak iti ayanda Kapitan nanang. Kunak man no iti barangay hall ti papanam. Diyak napupuutan a 5:30 mat gaya man iti malam. Sigurado ang nagawidan ni Kapitan. Mala, agrubot ka nga rudan. No sumangpet ti Philip, di yu ibagbagaken ko ana no sa dino tinapanak nanang. Apay kuma. Wan ta sigurado a sumurot dayjay no maamuan na nga iti ayan ni Kapitan ti papanak. Ibagayo laangan anapanak iti ayan ti kumarek nanang. Wala, no masapad ay nga agawid. No marabyan ngay. Adda ka din ni Kapitan, manang bebang. Ay na, awan pa ang agawid, lovely ading ko. Apay ka di. Adda ko man napatag asaludsudag kan kwa na manang. Anya day ta ading ko. Saludsudag ko maano, anya tinegosyo da kan nila kay ko. Adda nga minakitak akwarta iti bulsa ti pantalon nila kay ko manang. Day tamat laang ti kayat ko ang maamuan. Ngam di namot kayat nga ibaga. Kasta ka di manang? Nagsaludsudak matlaang kadagiti daduma akagawad. Ngam di damot sungbatan iti nasaya at ti saludsud ko. Angam di ka madanagan, tano maamuak, bagaan ka adago sa ading ko. Madamapay laang ngamin ti panagimbistiga. Ay nawaw, awan ka di pa'y ang nagawid ti asawak nanang? Awan pa'y matanak ko. Mala, agtugaw ka, tada na patag ngay bagakan ka. Amo ko unti sungbat dagiti saludsud mo, anak ko. Anya ngay nanang? Nakita ti kaaruba tayo nila kay mo ije barangay hall. Adda ka no magayam sugalan da Kapitan ijay. Ulitan niyo man timbagayo nanang? Inaramid da Kapitan kan ti asawam asugalan ti mismo asangwanan ti barangay hall. Anya? Idi ka no pa'y napalabas abulan anang rugida. Kuna ti kaaruba tayo alimabas itay. Ay nawaw, no kasta. Sugal gayam ti paggapgapuan ti kwartana. Iti pa'y mat barangay hall? Ti damag ko pa'y kat us-usaran da ti tulda. Labisaan kan tugaw ako kwa ti barangay. Di dala nagbainan? Pinagbalindakit din asugalan ti barangay hall? Barangay hall no aldaw. Sugalan mat no rabi eh? Ay nawaw, mapanak man iti ayan ni manang bebang. Nasken amaamuan na ti maipapan iti daytoy abanag nanang. Bingay mo, kagawan. Ay nawaw, dahito laang titid mo abingay ko, Kapitan. Pagyamanang kidi tadapit ti mauawat mo. Kunak man no 50-50 ti bingay, Kapitan. 70-30 ita. Ni, lugi akmut ano kasta, Kapitan? Na, agrik-reklamo ka kadi. Saan mo't nga minakasta tinagsaritaan ta, Kapitan? No di mo kayat, di saan lang. No kastamat lang, santa na business partners, Kapitan. Sakpay lang mo't tilukwam. Di saan lang. Adu mo ti kagawad ko. Nalakalaang kanyak timang sukatin ka. Nanang, ata ako. Tiyasawak nga eh. Adda na panan na anak ko. Sa dino. Ay, kwa. Iti ayan ti kumari na. Ay nawa, asino ako mari na tamapan ko sukunay. Saan na kasapulan? Amang ano paawid ang dayjay. Ada ako nanang. Ne, nagawid ka mat gaya man Philip. Nasapa ka ita. Wan,
Tasan kami nagkinawatan kan kapitan. Ti kaya't nakidakdakkel ti maalan na iti sugalan ang negosyo mi. No kasta, pudno gayam, tinadamag mi. Pinagbalin nyo asugalan ti barangay hall. Tunggal rabi ilang mo't bakit? Uray pay, saan amay parbeng aramidan nyo asugalan ti sangwanan ti barangay hall? Ti kaila agbain mo't. Laskon itay bakit? Mapanak iti opisina ni Mayor intong bigat. Idanon ko kinkwana ti aramidan ni kapitan dito. Adamot ebidensya. Anya? Tsak ipalubo sa lukwanak dahi ta kapitan. Anya ti kayat asawan ti nakita kitay, Alberto. Pinagbalin mo asugalan ti sangwanan ti barangay hall, ah? Pudno gayam ti naibagada kanya. No sa anak-anapan iti barangay hall itay, amangan no ilibak mo manan. Bakit? Agpalawagak. Anya pa ilang ti palawag mo? Sa anak abulsak. Bakit? Tunggal rabi ilang mo't nagsusugal kami? Una, ngam ti panag ko ng kadi. Kat mayat day tangar aramidan nyo, ah? Inaramat yu pa'y ti gamit ti barangay para iti day taasugalan nyo. Ti dakas na pa'y, iti pa'y mismo asangwanan ti barangay hall. Anya a klase ti kapanunutan day ta, ah? Alberto? Bakit? Pangasim agsardeng kan? Di ka kadi agiskandalo ta nakababay? Awan mon, Alberto. Iberbirok mo ti pakaisagmakam. Siguro, inikam dagiti kagawad mo iti kwarta, iso nga agul uli magda. Di naksirmunan, tanaputot pa ilayang ti ulok iti naramid na ita, Philip. Ang mga nusikapay kiti ti pagdasalan ti pungtot ko. Tabasol ko pa'y ita. Bakit? Agsarita kami kin Mayor ita. Anya ti ibagam ka ni Mayor. Di may papaniti sugalan ni kapitan ah. Iwan na. Mayat day ta. Talagamot asaan amay parbeng ti inaramid yo. Saan asugalan ti barangay hall. Saan matla ang anagatang dagiti tulda, lamisaan, kentugaw, tapno aramatan yo iti kalukwan yo. Makita man ita, no saan ang mapabainan na ita kapitan. Di nakmaluko na itang Alberto. Irwar ko amin abulok na. Alawan, Philip. Mapan ka. Pinalubusan mo't ni Philip ang mapan ijay munisipyo. Labli anak ko. Bayan yo, ananang. Ay nawaw, mairaman tumulaang. Ay, bayan yo. Taisumat amis mo tinangidanon iti bagi na iti munisipyo. Gusto mat lang ti naramid na. Tapno saan nga agrom dayjay akapitan na rupat kwarta. Pagkwartaan na amin mat. Agraman da do mga opisyal. Nagululi magda. Adda siguro bingay da. Adda kanunanang. Isuti ko na ni Philip idirabi Ay nawaw, nakababain mo't no kasta. Amangan kit din no awanan ti mabati nga opisyal tayaw. No maamuan day ta ni Mayor. Tapno masukatan da nanang. Masukatan iti matinong opisyales. No apay ngamin nga isuti kay kayat dagiti tattao nga ibutbutos ah. Singpet kitab mga rod. Awan nagdumaan da iti asawa. Mapan kayo kano ije munisipyo, Alberto. Ay nawa, apay ka no bakit? Di mo nabasa ti surat ni Mayor kan ka? Ang mga naman na nagreklamo dahi dyan, Philip. Saan lang ang napagustuhan nagreklamo? Ti ko na ni Mayor, ket itugot mo amin nga opisyal ti barangay tayo. Agsagana kan, lakay. Ang mga numasukatan amin ti opisyales dito'y barangay tayo. Imposible mapasamak ti kasta. Posible. At daayamat nga minti kasta. Pagbalin ninyo asugalan ti barangay hall. Diyak kahit ang may katitikin na kapitan ko bakit? Diyak pa'y nabawi ti mano agastos ko iti eleksyon. Ni Mayor ti pangibagam iti kasta. Sana siya. Awagam dagiti opisyales mo, tagrubat kayo. Numaikat kayo amin. Gonggo na yo ah. Asino ngamin tinangibaga pagbalin ninyo asugalan ti barangay hall? Sinayang nyo ti botos dagiti tattao kada kayo.
No para iti barangay, agpailaan nga rudmet iti barangay. Di mo aramatan iti kalokwan, tapno di kanto agbabawi, inton dumteng ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.